Pa hajmo redom. Recimo da u ćeliju A1 unesem broj 100 i želim ga oblikovati na način da želim da je to broj. Mogu ga znači oblikovati da odaberem u ovom dijelu number, znači pritiskom na ovu donju ikonicu gdje mi se sada nudi kako želim oblikovati taj broj. Ili ga možete oblikovati na način da desnim klikom kliknete na tu ćeliju i odaberete dio koji se zove Format Cells ili oblikovanje ćelije. To su samo kratice zapravo da dođete do iste funkcije. Format cell, znači želim ga oblikovati da se radi o broju koji ima 2 decimale i koji će imati oznaku tisućica sa točkicom. Zatim ću u ćeliju A2 upisati broj 1250, međutim on nema isti oblik kao što ima ćelija A1. Mogu znači taj oblik prenijeti na 2 načina. Prvi je da kopiram, znači desnim klikom kopiram taj oblik iz ćelije A1 i zatim odaberem ćeliju A2 i desnim klikom odaberem ili Paste Options, znači gdje želim oblikovati taj format. Ili možete gore, u samom gore lijevo, u samom uglu, pomoću ove strelice kod Paste funkcije isto aktivirati Paste Special, znači da želite prenijeti formate. Znači želite iste te formate iz A1 preoblikovati na A2.